tariki abantu bategereje kuzaseberaho. Imana ikwibuke kuri uriya munsi abantu baporosheje amenyo ngo baguseke. Imana ikwibuke kuri iriya tariki abantu bategereje ko amadeni akumwaza. Imana ikwibuke kuri iriya tariki abantu barimo baravuga ngo ntuzayirenga. Hari itariki abarozi baguhaye, Imana ikwibukire higutambutse. Hari itariki abantu bategereje guseberaho. Riya baba karamosete mandara yikerebori ya saigo riya tari ya bosheba. Imana ikwibuke, ikwibuke guhereza umwana. Imana ikwibuke abana bawe bige. Imana ikwibuke uve mu bukode. Imana ikwibuke inteko niremera iwawe kubera amadeni. Imana ikwibuke iyo ngwara ufite ikuveho. Imana ikwibuke. Father, remember me. Father, remember me. Father, Mana nyibuka. Mana nyibuka ndarushe. Ndimo ndareba impande zose nkabona umwambaro wo guseba. Ariko minsi neza kutabyemera. Gira Imana mu mutima wawe ikwibuke mama. Imana iracumva. Imana iracumva, amatwi yayo ntabwo ajyamo ibiti. Imana iracumva. My sister, bakwiciye ubukwe kenshi, hari icyo Imana iracumva. Hariya byapfiriye Imana yarahabonye. Mana nyibuka, nyibuka nananiwe ndarushe. Mpagaze ku musozi abantu benshi barangose, bategereje kureba Imana nsenga ku gihari. Ariko wabwiye Eliya n'abahanuzi ba Bayali ngo bazamuke ku musozi. Uko wigaragaje ku musozi w'i Karumeli hamwe na Eliya, nanje igaragaze abanzi banjye babone kunshigikiye. Ndabizi ku ijambo wavuze wariteyeho stamp. Ndabizi ku ijambo wavuze warisinye. Ndabizi ku ijambo wavuze ntawe uzarivuguruza. Nubwo ndeba imbere yanjye nkabona umuraba nkabona inyanja, ariko ndabizi ku ijambo wavuze nta kizarivuguruza. Nta kizavuguruza ijambo ryawe Mana kuri njye. Nta kizavuguruza ububasha bwawe kuri njye Mana. Ndagushimiye ko utuye ahiherereye. Ntabwo wumva amabwire, ntabwo wumva amagambo abantu bamvuga, ntabwo wumva imigambi mibi y'abamfitiye ishyari banyifuriza. Utuye ahiherereye. Ntawe uzatega ajya kunteranya nawe Mana. Ntawe uzakuguraho ububasha wakize. Ndabona abamarayika benshi baza kugutabara. Ndabona ijuru riteranye uyu mwana. Rimanuwe nawe, rimanuwe nawe. Ndabona ijuru rimanuka. Ndabona indubundu zigiye kuvuga. Hariya warebaga ukabona nta gisubizo ureba. Thank you Father. Ndacyategereje icyo wavuzeho kuzagisohoza Mana. Uri Imana itabeshya, uri Imana itabeshya. Bya mbere warabikoze, nzi ko n'ibya kabiri uzabikora. Mana irambwiye ngo iki kintu yagukoreye, menye ko n'ibindi bigiye kuza izabikora. Ibuka ikintu Imana yagukoreye, bikubera ikimenyetso ko n'ibindi izabikora. Yakurinze 9-4, ntabwo isinziriye, n'ibindi izabikora. Yakurinze ku iseta ugiye kubyara. Abandi badamu babyaye barapfa bapfira kuri kiriya gitanda wabyariyeho. Yaguhaye gutahana umwana uri muzima, nabirigiye yavuze ngo izabikora. Yakwigishije uri imfubyi udafite shinge na rugero, iravuze ngo nabiriya byo gutera ubwoba izabikora.
yagukoreye mariage udafite shinge na rugero. Nabiriye uzabikora Mana, nabiriye uzabikora, nabiriye uzabikora, nabiriye uzabikora Mana, nabiriye uzabikora binteye ubwoba. 2026 Imana igiye kuguhuza n'umuntu upfunyitse umugisha wawe. Wagiye uhura n'abafite agahinda kawe barakaguterereza kakubaho, ariko 2026 Imana igiye kuguhuza n'umuntu ufite umugisha wawe. Imana igiye kuguhuza n'umuntu ufite akazi kawe. Imana igiye kuguhuza na fiance wawe. Imana igiye kuguhuza na business yawe. Imana igiye kuguhuza n'ufite agaciro kawe. 2026 Imana igiye kuguhuza n'ufite umugisha. Mana ishimwe. Wagiye uhura n'abakunyaga ibyo ufite, ugiye guhura n'abafite umugisha wawe. Umva, ntabwo uzongera kujya ubuvungukira. Ntabwo abantu bazongera kwambara umwenda wawushajisha ngo nibarawukugeneye. Oya, ugiye kuva mu mugongo w'abandi, nawe ugiye kwigenza. Kamabwire, Pawulo yaravuze ngo tugaragara nk'abatari, ariko dutungishije benshi. Tugaragara nk'abatazwi, ariko turi ibirangirire. Imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gusenga. Bwira umuntu muri ko ngo ibintu byose nubona biranze, jya usenga. Senga, bakuroge ukomeze usenge. Bakwambika uruga ku musozi ukomeze usenge. Bakwita indayi ukomeze usenge. Bavuge ngo uzapfa uri umukene ukomeze usenge. Komeza urugendo, icyo Imana yakuvuzeho kizagusanga mu gusenga. Kayama dala mama siya mama. Reba umuntu mu maso ubwire ngo komeza usenge wicogora. Komeza usenge wicogora. Witega ubwoba n'amagambo bavuze, witega ubwoba n'ibihe bibi uri kunyuramo. Icyo Imana yakuvuzeho kizagusanga uri gusenga. Hari ikintu mishuriwe n'Imana. Imana irambye ngo nkubwire ngo Imana igiye kukurindira hagati y'abanzi bawe. Imana igiye kukurindira hagati y'abanzi bawe. Naho abarozi bararikana bakaba benshi, bazakuroga Imana ikurindire hagati yawe. Naho inama zaterana ari nyinshi zigambiriye ko kumwaza no kugira ngo upfe usebe, Imana iravuze ngo izakurindira mu maso yawe. Ndumva uyu mugoroba tugiye gusenga. Bwira uwo muntu muri ko ngo ihangane bagusuzugure, ntabwo Imana izemera ko bakomeza kukumenyera. Ntabwo Imana izemera ko bakomeza kukumenyera. Bariya bafite ijambo ntabwo Imana izabemerera. Igihe kirageze, agasuzuguro kabo kamaze kurambirana mu maso y'Imana. Bwira Imana ngo Mana ngwino unyibuke uyu mugoroba. Mana ngwino unyibuke uyu mugoroba. Ngwino unyibuke ndananiwe. Ngwino unyibuke ndashavuye. Ngwino unyibuke ndananiwe Mana. Ngwino wibuke umuryango wanjye Mana. Bwira Imana ngo uyu mugoroba nyibuka.